So hello guys, welcome back again for another video. So karon day kay magdula tag school time day which is day like mag class data karon diri bakla of course. Ay! Adza. Hala uy kwapaha uy. Hala doy kagwapa ba doy? Hala. Come on pick up the pick up. Ay hala. Hala doy. Adza. Unsa man day mura man nagbayot char. What do you mean? Hoy pag-ila, they skip the detention and head at themselves. How did you let this happen? Gilabayan siya te because they're a little con artist. That why come help me catch them today. Ay, sure, magpatabang kayo. Magpatabang siya, day. Hala. Hala, dayon, collect the blueprints. Okay, dayon. After that, hala. Karon. Unsa to? Unsa i-collect ani, day? Collect the blueprints daw. Okay, dayon. Unsa, collect the wala man. Kiwit lang ha, mag-collect. Find the, blueprint and deliver. Ayun. Tabang na to siya, B. Kuday. Para ma-revive ka, day, go. Kuday, tindog din, yut. Oy! Ay! Day. Hala, gakamang na put ang bayot. Hala. May gani, wala ko nakuha ani yung trap diri. Buang-buang na jud. Isundan na tong araw. Okay, diri. Dayon. Ala, day, wadyo ko nakulik ani, day. Wadyo ko nakulik na print, bakla, blueprint, day. Okay, mangita tag blueprint diri, bi. Basin makakita di tag blueprint diri, di sana all. Di sana all nalak, makakuha ta. Yawa! Yawa! Diyos ko gyatay. Hala, day! Diyos ko, gigukod na mig mga... Gigukod mig kuan, day. Diyos ko, taba. Lutin. Kati, kinsa man nag-abri-abri. Kinsa man nag-abri-abri, oy. Wala man jud mi nakuha na blueprint. Ay, ara. Kana ba blueprint? Kani. Ay, ara. Blueprint, guys. Kakita na ako. Okay. Kinakakita na ako blueprint, ara. Okay, so kailangan pa natong dagan na blueprint. Ay, dito para asan siya? Hala, yot! Dagan yot! Kinaa siya dira bakla. Hala, day, dagan jud dira, day. I feel di sila kaagi diri, I think. You know. Nagpatabang ang tigulang og dakop yun. Siya kadakop na mo iyat. You know, mga legend biya mi, day. Mga legend. Idayon, diri. Sa man diri nganon, kinsa may gubaan eh. Dapat kita mahadlok. Kinsa ra siya para kahadlokan. Okay, diri te maglikay ta sa mga mga kineme. Okay, mangita tag blueprint ha, okay? Okay, ang blueprint, asa namang blueprint diri? Okay, asa naman mi diri padulong? Wala naman hey? Okay, magbulag-bulag ta guys. Yo, Diyos ko, day, dagan, day! Hala, uy, nganong dobi? Hala, uy, mura. Uy, Diyos ko, tabangid. Day! Tabangi. Wala kay blueprint, kailangan pa dayo find the blueprint and deliver them the arts room, follow the red arrow and the char. Okay, mangita tag blueprint ha. Kita mahadlok niya, di bahala gukurot na niya, day. Tara, blueprint, ara. Lagana, uy. Tara. Naila to blueprint diri, girl. Tara. Ay, char. Hello? Diri, girl, dagan kay blueprint diri. Akong nakit. Char lang. Dagan blueprint diri. Okay. Ara, dayon. Ay, wow, pasabog. Kinaatay 3 na blueprint hata na ikuan. Tigo, ara, tara. Na may mga K-diri, guys. Kinaay mga K-diri, guys, like, paldo ta karon. Okay, na mga blueprint na IK. Okay, paldo ta karon ha. Okay, na mga blue. Bahala na sila dira, okay. Never mind, na sila, day. Okay, unya na tana, guys, ha. Okay, kailangan mag-collect patag daghan na blueprint kay para paldo ta. Ay, daghan na, oy. Day? Hello? Yawa na, day. Diyos ko. Day. Yawa! Day! Diyos ko, day, atay na, day. Atay na, jud ko, what if there is siya? Kita rin na araw. Kinay araw, guys. Ara. Okay. Day. Dagan kikog nakuha, guys. Like, dayon. Ay, perfect! Di ba, anara? Okay, purge the item from the shop and prepare for the next night. Okay. Ay, okay, guys. So, mamalita diri, guys. Okay, mamalita diri ko sa mga...
Kaya atong sama atong ay kanina atong ay kulang man akong kwarta. Okay, di sa taka-afford guys, like kulang akong kwarta. Okay, okay. Kaya ang akong ma-afford na diri guys, ako ma-afford na diri guys kay kani oh. Kani ra jud guys, ako pa yung pinunitan. Kani sa malabayan na ita, char. Dobi ilabay daw saan pag throw. I don't know how to throw. Ay ara. Dobi labayon daw ta kati kung malipong baka sa papel. Ay char. Ay char. Tay ay. Adza. Okay, nights jud ay guys. Okay. Adza nanawag na mag ay. Mr. Jenkins adza. I must come up with a way to put an end to this madness. Ay char. Madness? Ay. Ay. Hala day bagay mo te. Mura jud mo. Hala oy bagay day. Bagay sila day. Bagay. Bagay kayo mo day. Nice kayo mag-combo day. Adza unsa man na day? Unsa na day? Ay. Ay. Diyos ko, ang ngipon. Diyos ko. Sure ko mabuslot ng bakal. Ano dayo? Ay, oh my godness. I feel much. Ay, pasabog. Okay, okay na. Atay ko, Andre, guys. Permanent plus 50 health. Okay. Collect the computer chip. Ay, chip din. Okay. Ay, wait lang. Wait lang ha, kajot. Okay, so itong kailangan diri guys kay ang computer chip here. Okay, okay. Basta mga computer, mga kinaymi guys. Kung sa'y mga nadira. Okay, wait lang, B. Nabari computer diri. Wa may computer diri guys. Okay, wala. Ay, kani ba? Basin kani ang pasabot. Okay, diamond man na. Ay! Ay, manawag siya, ti. Lumanawag siya, yut. Maradyo siya, guwap. Wait lang. Wait lang ha. Sulod tag balik, guys. Masulod tag balik, guys. Okay. Okay, basin maabtan tani nila, guys. Na, wa na. Wa na, guys. Makuha na siya diri. Matrap ta diri, guys. Okay, wait lang. Okay, kailangan na to magkuan ta diri. Kay pangita na to tong computer. Okay, computer atong gipangita diri ha. Ara, ay ara kani. Suda man ni. Diba, find the computer chips and deliver them. Okay, okay, okay. Okay, hey, what diamond computer kani? Mga gem man ito eh. Okay, mangit lang bi kailangan. Ay ara, kailangan di ko mag-collect ani kay if ever magani para makapalit ang medkit. Okay. Okay, medkit atong kailangan ha. Ay tara. Kani. Okay, kita na ko guys. Ara, daghan na diri oy. Ara, kita na ko. Kani. Ay, ara. Oh. Paldo. Paldo ta, guys. Yawa na, ya. Ay. Day. Wait lang, day. Wait lang. Kinakoy tulo ka computer chip, ha. Okay. Kinatay tulo ka. Day. Asa man, diring dapita, day. Wa na, day. Nawala na ko diring dapita. Ay, tara. Okay, nakakuha na ko, guys. Tulo ka buok. Okay. Ay, kulang pa siya, day. Okay, kulang pa siya. Kulangan pa dyan siya, day. Dili ko dira mag-explore dapat diri. Yaw. Day, Diyos ko, hala gadagan na siya, day. Diyos ko, siya di magdagan, day. Matangtang imong napkin. Diyos ko, igap. Oh, ganda mo kalapot siya. Day, makalapot siya. Day, makalapot siya. Day, makalapot siya, day. Makalapot. Wait lang. Matrap ko diri, Diyos ko, tabang. Uy, nganong tikasan ba? Uy, nganong makaanhiman na siya diri. Okay, tara. Okay, bahala na sila dira, guys. Okay, mangwantag ato dayha dapat pagbalik nato makumpleto na nato ang kuan kaning papers. Okay, tara. Okay, bahala lang mo dira pagwarlahan lang mo dira kay basa ko tricky. I'm gonna be collect a lot of paper which is the computer chip, guys. Ano siya? Dahil ang soda, pwede siya imnon or ilabay na lang. Okay, na ko spellbook, guys. Okay. Listahan sa mga ano, char. Okay, so okay, isa pa jud akong nakuha ay dapat pagbalik na ko. Gugukod lang mo diri kay kung kagukod mo na ako. Kung kagukod mo na ako, yot. Diri ba yot? Kiday dapat pagbalik nato kay pasabog atong atake. Ano naman siya mag-apri-apri dyan? Uy, ka-scary ba? My gosh. Hadlo ka datong dapita ay which is, unsan ni siya diri? Murag gym ang goron siya or what? Dayon, diri, hala diri man may nag-class, diba? Okay, diri. Hala yot, luuyan ni mo day, uy. Pahil siya, day, pahil. Pag region dira bayot. QR na mga paper diri na mga coins. Go sunod lang muna ako. Kay para para atake ta karon. Grabe day no pasabog siya. Oh, di ba? Basta ako ra lagi guys, dapat lagi maging strong and independent mo bayot. Kay para kung gusto mo makalive day, gusto maka-success by sa tong mission day dapat ay grabe over na po ni kadako day. Ay. Higanti yarn. Ay naglupad siya yut. Muring dako, galupad. Uy, nangawala. Push the item from the shop. I think pwede na ako magkapalit. Okay, magpalit tagkuan guys kaning medkit if ever man gani na
makuan tama. You know, kay go laban lang. Okay, so mag-wait ta guys. Okay, mag-wait pa ta. Ay ara. Okay, pasabog. O, di ba? Ano lang? Ay, odsa, magdala na siya pultahan oh. Ay, a little dusty from the sitting in the basement of the Orthodox. Hala, but his locker is out at the put. Ay, I know. Kabalo ko. Ay, so maglikay ta sa mga locker guys. Okay, mga locker. So, atong mention karon kay find the wire and deliver. Okay, wire atong kailangan guys. Okay. So, dapat ha kay yawa, napayot, don't die. I know right. So, dapat maglikay ta sa mga locker kana. For example, kana guys, no, dapat ika mo dool dira kay wata kabalo. Nang abnormal dira bayot, you know. Okay, dapat mag-report. Tang inat, ang ino. Huloyot mo. Sama na, dayo mo. Laina, oy. Dabi mo labay. Mulabay ra ko ha. Mulabay ra ko yut. Ani mong locker dira. I don't. Ay, just ko wait lang. Kulbaan ako. Kidayon, kailangan na to wire. Wire atong kailangan, guys. Okay, kailangan na tong wire ha. Ay, tara. Pasabog diri ay. Hello? Okay, tara. Di man ni wire. Ay, bandage man ni. Okay, kailangan na. Hala, uy. Abas. Ay, abri siya yut. Okay, then ang wire diri, walay may wire. Inag tingog, ingilngig ka. Ayaw mo na siya. Ew, yucks. Kinatay kay dayon and then. Like, pangit kay tingog. Like, ngilngig siya bes. Okay, walay wire diri die, okay? Okay, mag-collect lang tag coins kay para FF. Ah, ara. As. Ala! Shaw!